rubanza noneho rw'aba bantu kwa Filipo ko batabahuruka. Sarere Roy nawe sinzi aho yagiye. Ukuvuga ngo nango baraje kumukwa. Kuko se uriya mwana ndago nzamubona neza sinzi. Ariko nimbara kubera ko yakuriye mu iriya mico yo kwa Filipo. Filipo nawe yari imfuraga no kubo nyine asigaye yagira. Kadutegereze turebe Zaroti nawe amasaha karasa na agenda tarahurukaga kandi ari we uganira. Kamurindire Zaroti nawe ahuruke imaraze gusaba ushitse nabaki ndabona batinze amasaha yayisunika. Kandegereze ndebe. Kwese bino barambwiye ngo ni umunyabakuriya muhungu. Ndabimenya neza. Ayo, karibu Zaroti. Meze muraho muhaye amakuru. Maze gukunda ku mugongo yewe. Ega abantu baranashaje. Yebo ko wari watinze wa. Umugore we wanje yari yavuze ngo simva mu nzu ngo ntango yishaye. Ariko agakecuru ibuguma kashize amenyo. Yabo kecirayi. Yasigariye ku mutwe n'inkigisa kwama. Ako Nyanzanika yarankunda nukuri. Imyaka 80 ngo araca ngo sinoruhamva mu nzu ngo ntango yishaye. Reka nyabona ukugwa amasaka ari. Yebo ukurabona kwa Filipo basa. Ibaraza ko nazigiki. Inose ntibatumye ko bazoza. Ko usa no chisogi. Aho kwa Filipo. Uko usanga nabari mu nzira uko usanga bageze hano hepfo mu kari. Nose boruha bica gahunda. Tiboruha bayica. Nako numva uriya mwana ntuzoja gutwara Roy ngo n'umunyarwanda. Tiwarubiza. Ariko nasanze ni umwana mwiza afite imico. Kubera ko yakuriye kwa Filipo kandi urumva yapfushije abavyeyi. Filipo aramufasha. Ariko no umunyarwanda. Nyuma kubera ko yakuriye kwa Filipo yaje ari uruhinja. Noneho yamatwara umuraro wa Filipo. Ubuga yitwa ubu n'umuhiga. Ariko ko afite imico n'umwana mwiza reka tubategereze. Kuragira se ukubara aho ngaho ku marembo barasha. Karandenze uyu musozi wanyu. Ako gasozi anahawe mu kabande nyine kuragira se ngo arani. Mwavuye mu misozi mutura mu misozi. Njega iwanje ni mu kabande tibiza bindi. Sasa rero baze twumvikane. Nta bindi byanyu by'abanyamurenge mubanza gukanga nk'icumi nk'umunani. Nago birimo kabisa. Uje kunsabira twumvikane ikintu kimwe. Nabyo guko niba niziba nyinshi zibihene ebyiri. Ziba nyinshi zibihene. Mbanga buhiga. Wasaze. Ihene zikumunda. Wasaze ikize. Ninja so. Kurumva? Ninja so uceceke turinjira mu ngikubura. Kurumva? Kereka niba nizo nkari buzasta. Urubanza uceceke uzobe kumwe na sobuka. Kandi nama nkubona twiva muhira. Niwe mbere nk'umunani uzazitanga. Niwe uzazitanga. None se niwe uzikwera. Hari icyo ufite. Hano rero twe gukunda biba bimeze. Mu gucece kukicisha bugufi ngafomora narangiza nuko tugataha turabashitsi bahire. Kurumva? Nta kibazo. Ururimi rwawe he. Tama we. Jesus is Lord. Murisanga buhiga. Kwa Gasita. Wamye uri umuhanyi wanje kuva kera, wahoze uri umuhanyi wanje nukuri kuva kuri basogokuruza. Pole gusa n'urugenzi nzi yuko muvuye kure. Ariko murisanga nukuri. Mwadusabye isezerano natwe turaryemera ariko mbere yuko dukora ibindi umuhango. Hano hari ibintu byose ntabwo ugumwuma wageze kwa Gasita kandi urumwira twarahoze dusabana kuva kera kuva kwa basogokuruza. Kuri ubwo hano hariho umubanje, hari ikivuguto, hari inshufu. Ivyo mushaka byose turabibaheza. Urabizi kuri umwira wanje. Kuri ubwo reka duhamagara abana banzi babazimane. Ntabwo uburi icyo ufungura cyangwa
ngo ngwana umwuma ngo wicwe n'inzara wageze kwa Gasita. Urakoze data Gasita. Dore twabyutse mu rukerera ariko twaza tugira ngo turashika hano kare. Ariko usarira inzira ziri mu kugorana kandi nari ndi kumwe n'umuntu w'umusore yaza yamanyirukankisha. Ariko kabyarawe twashitse hano ni muhira sinone bibaye byahozeho kuva kera kandi bizarama. Kagira inka data. Rero tari bireka dufungure urabizi ko ari ifungura ryacu rya buri munsi. Dukunda cyane amata. Rero turagushimiye cyane uburyo twakiriye. Kabisa. Niko mwana Yuniha. Niko Yuniha. Ngwino unzimanira abashitsi bareke kwicwa n'umwuma. Ubabaza ico bafata. Banzu baramutse. Ntumwerera nsumwerera se hari kindi data. Njyewe sasa rero nta bintu by'amafanta cyamubimba kirefu kabisa kirefu ikibyeri kabisa gikonje. Uko bimeze nuko ndibaza ko mwaje kuturamutsa cyari igihe kirekire tutabonana ariko muravuga ati reka muce hano mutuvugishe. Akuze naguciye mu ijambo n'ibyo kunywa yatinze kabisa. Araje arabizana barabazana ntimugire ikibazo. Uyu muhungu ndiyumva ibyibo cyane. Wa nta kibazo abana se uko yashonje nyina ashaka kumara akanyota. Nuko none ga mwotubwira ikibagenza nako tukakimenya n'ukuri. Urabizi ko uri umwira wanje twamye dusabana kuva kera cyane. Reka manze murinde umwana abanza abazimane mwe nk'abasomaho ubone kumbwira neza tubone kuganira neza mutubwire ibibagenza. Oya nuko kabisa. Twavugaga buriya nta wuvuga tudasomyeho ko twahozeho kuva kera. Mugabagirwa no gusoma kwagotomera ndetse bazanavuga ngo imfura ziramwe ntizirya. Cyane. Azavuga ngo wisunze umugabo mwifura ngo izimusiga ifuro. Wahoze uri imfura kuva kera buhiga. Uyu none umukwe nyabake. Yewe none naje nakubiswe n'inkuba. Ureba inzoga y'amazana mu bantu yewe. Ubundi kiracana cya Yuniha iranzoga cyari kikuye. Ndabizi none ndamuhamba bona. Ngaba bari babivuganye. Twabonye ko yabanje kumwungurira hariya mu. Uko tubizi ikicuye cyose kuri iri zuba hejuru y'imbuga. Ndagwireye ndamuhamba gucya bona. Wiga ndibaza yuko wamaze gusomaho. Banko usoma umutima we ngo wika mu nda muzi ko mwazamutse imisozi. Ari somaho nta kibazo n'ukuri. Aya mata araryoshe. Aya ni meza n'ayinka zacu. Zibino higa ku misozi. Oya yameze neza kabisa. Kuri ubwo tutarondogoye ese kakana natumye amazi. Oya karayaza. Mbe nkusoma asigaye dutangire kuganira. Sawa urakoze sha. Muvuye kure? Tuvuye kure cyane. Muvuye kure? Ntabwo tubirukanye. Oya ko ndabona amasaha yagenda. Kuri ubwo nimutubwira ibibagenza hakiri kare. Ntitubirukanye murarara ariko tubanze tumenye ibibagenza niko kwiza. Hari umuntu ngo wagiye ngo gusaba inka gusaba ikimasa ngo ashitse ngo yamabanza ngo arafunguza ngo haza undi ngo yamamutanga ngo yamaza yamarasa ku ntego yamavango naje gusitira ngo imfizi. Wa wundi waje nyuma niwo wayitahanye. Urya waje mbere yaje kubivuga nyuma kera avuga ati gana none wewe watahiye gufungura. Hari undi warashe ku ntego yamaze kwijana titukiyimwimi nuko bimeze mwira wanje.
murakoze kuduha ijambo wawa Gasita. Dore ko mutuye hakurya natwe tugatura hakuno. Turi banyakivuruga tuvuruga icyatsi kimwe. Dore wavuze ko tohwerera hano mu ndegu. Yego muhanye. Uhari. Kandi uranzimanye. Dore bazavuga ngo imfura nizimwa tizazirya. Tukaba twabatembereye muri kino gitondo ca none wawa Gasita. Uri imfura cyane so ubu nyine tumenyanye twamenyanye kuva kera. Rero kibanza ni kibanza gikomeye. Nta kindi ijambo ni ryarindi ni bwa busabane ni kwa kumenyana nawe. Dore amajambo ntazobura ibibazo ntibizobura. Waravuze ngo nitugira ikibazo ngo tuzobyuke nubwo ho saa 6 z'ijoro tugushikire wawa Gasita kandi nta binanira babiri. Rero dore ko dufitaniye imigenderanire itari mike kandi twirukiye iwacu. Hano ni muhiraga. Hano ni muhira. Rero kitugenza ni cyakindi twakunze inka yawe imwe. Turavuga ati ntitwohera ku nzira. Reka tuze kwa Gasita dushike ni muhira tubabwire kitugenza hanyuma bagikiranure ndore ko bagira n'imfura nyinshi. Rero Gasita dufashe uyu mwanya tuvuga ngo twakunze umugeni. Tiduca kure twakunze umugeni kandi uwo mukunze ni twebwe nta bandi. Njyewe. Nta kibazo ko nakari gaciyemo. Twarashimye. Turashima turavuga ko tureka kukubwira. Rero ta wundi n'uyu mukobwa wawe Roy. Rero kagira ijambo wawa Gasita. Urakoze Buhiga Filipo. Kabyare. Urabizi ko twahoze dusabana kuva kera kuri basogokuruza. Wavuze ngo nusonza ngo uzoza ngo kwa Gasita ngo aguhembure nkuko byahoze kuri basogokuruza. Yego. Kuri ubwo uravuga ngo ntiwoca munsi y'inzira. Uravuga ngo uzoza imuhira. Cyane. Uravuga ati warashonje ubona mu nka zanje zari zahuse ku musozi. Ukunda minkimwe, ushima minkimwe. Umaze kuyikunda kabyara kaboneke. Uravuga ati uzoza kwa Gasita aguhembure akumara iyo nzara cyane. Akumara uwo mwuma. Yego. Dore yuko mwahembukiraga kwa Gasita kuva kera kuva kuri basogokuruza ugeza n'uyu munsi. Kuzogeza n'ibindi bihe bizaza ugeza Yesu agarutse cyane. Uravuga ati ntiwoca hepfo ati rekuze usabe kuko twahoraga dusabana kuva kera. Uravuga ati reka uze usabiyonka. Kuri ubwo wawa Filipo Buhiga washitse kwa mwira wawe nta handi nti wayobye. Uravuga ati ugomba kuza ugasabiyonka. Uravuga ati nta handi usaba nije wahoze nkumara inzara nije wahoze nkumara umwuma kuva kera. Kuri ubwo wawa sinokwiminka. Twahoze turabira kuva kera ntabwo sonza mbari. Kuri ubwo ndakwemereye iyo nka ndayiguhaye ariko iyo nka ni condition. Iyo nka kugira ngo ikure mu rugo rw'iwanje yari inka itunganye yari inka yadukamiraga yari inka yadufashaga twese hano kwa Gasita. Harimo ikiguzi. Urabizi yuko abahanyi uzumva nanje nkaguha nuguhana. Kuri ubwo kugira ngo utware iyo nka nawe ugomba gushaka ntukeze ugomba kumva kugira ngo nanje sigare nishimye nk'umwira wawe Kabyara uzabije Gasita. None ntidutinda mu magambo kundi bintu bimeze. Dore ko umushize. Dore ko twari dufite ibibazo ariko kibazo kirashize. Gasita uzofashe benshi ni benshi muturanye babyinshi bande bose uzobagirire neza nkuko tugiriye neza. Rero Gasita wawa dore ko twumvikanye kuva kera bwa none sibwo bwotuma dukoze inkoni muziko. Rero Gasita twe nta kindi twazanye 8. Twazanye inka 8. Inarila nazingahe ariko mujye mureka ibyo bintu. Urakumuntu inka 8 se ni marayika. Ibyo ntibiteka niba tumujyana na nyina.
uri kuvuga neza uratanga akawisiki ka 6 se niko katuma tubaye nk'umunani. Oya reka n'ibiki akasha ihene ebyiri nazirenze gipfu uko nukurasa ndahumiwe Dawudi. Uyu ni umukwe nyabaki. Ako nabakwe bimperuka abana ba. Bareke bagende nyabura. Uyu ni umuco bwa uri mitwe. Bareke bagende. Nose ukuyo mushingira. Bareke bagende. Wo muheza umukobwa wawe Royi. Ndanagiye. Bareke bagende. Bareke. Rinda gabanza urinde. Gendiki. Bagende batashe. 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 Oya yukundi barataho usanga agiye kugafunura. Akusha. Urekuntu ngize unyandabaje mu bantu mu mirara yose. Ndakureze wambwa urakuze nimara urebe ngoreye nzoca he ana bintu by'inkumunani muse ndaguturisaho ribera rinda ibi bintu nkoreye ntiwinjire mu nzu yaje urebe ibintu nkoreye ariko sha bintu by'inkumunani se nk'umuntu yarazireze mu ngiye ubuze cyo mvuga mu mfura sinongere kukubona hariya turabona nimuhira wambwa we niko yewe mumbabarirega nahuye n'inkuba kumanywa n'umwana uyu nguyu umwana umuntu waje gusaba umwana kuri igingo kingana kuri wanywera inzoga imbere y'abase bukwe ako none iki ni gitangaza niko uyu mwana ntitwomushingira nubwo umukobwa atari uwanje uyu mugabo ni mwene wacu ndise wabo mu muryango ntabwo twoshingira ikirara kingana kuri abana b'imperuka bisobanura ko utigeze umurera neza ako sori muransoro umukobwa uzamwishakira